أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, Wakomori mjihunda o arumwe masiwa ya Komori yomane, Wakomori mjihunda o bonze mwe Komori jimla ya hanyu rangeshwa bahashinu rinjie mbabi banu kwa leo hauka rangwe mfomonti ya vira karjanjia mbabi haruma zenye dozinu ramwene shayani mbabi hawa ikao ne iliyo harume masiwa abonge ikawajibu baishwa tiwahi ti fanya publication ya ukana ngamjonjia 15h30 sha hezerezo za mawasiliano mahala jihundao ikawa wajibu ri alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ikao lazimu rinjiele raino hoka delera ya mawasiliano ikao ndi yari rihiza abonge Wakomori watukufu madan raru dezari hati wanu kwa leo dozi tekeleza vanu eza handa tsikandanje nifanye commentaire ili nitoe nyaswaha usonimu Wakomori jimla he intervention yafanyiwa ni chaîne libre de Comores usikuwa juzi vo masihu ikawa ifanya 3 heures de temps tiundubahati tisuve intervention ya chaîne libre de Comores waifanya juzi ya husu le gashi la Komori abonge wandu hamandasi ni namna chaîne libre wakaurisomesa paske wakauritali warikausomesa ikawajibu batu rifanya analizi jerifanya analizi rihashirishe diri hashirishe hawakatika samahani dakika nzima ananga bo wandu wa tungofanya apeli bano tikaanza ni rohe ya linyi abonge Wakomori omsomo chaîne libre wareni kajuzi ya use dossier hele gashi mruha elewa wanadamu walona hikma mruha elewa katale wala wandu walona mateknise wajua ozi wambao chaîne libre de Comores abonge omsomo chaîne libre de Comores wareni kajuzi kawajibu jerenge wakati hamaleo watu rifanye commentaire hizo wahamba ni mbaveri juao dossier ya husu le gashi linu ardiri to nyaswaha banu ngardo to nyaswaha banu hakasisi zoruko hamba singarto nyaswaha ya huwa Komori jimla ngarto nyaswaha ya hema opoza hata ngarto nyaswaha ya wanu amba ngone nti hatu wahimilia ifami ya azali abonge mada ya bili hawa jimla iliyo harumenti kama kawaida abonge hanzarti late wakati ilirendele osukwa juzi leo twararu hamandi zora hamba banu chaîne libre de Comores wakaufanya msomo wakaurini kamsomo na maarifa hewa Komori jimla ilirielewe situation ilo harumenti ne dossier ya husu le gashi abonge tirenge miadi ya ukana bangu mimi hizo chaîne libre de Comores wambangu wajua zambi banu ngamjojanzi talazuzu babi nione sembabe babi njua au nimbabi na tansaua nimbabi na elewa husoni mwae hizo chaîne mwanadamu mwenza hikma uelewa namna nti ya hatu ya hanu yanzo ibehwa ni namna nti ya hatu iliyo na jipermete yende harumwe chaîne libre de Comores ngujo parisa juzi misioni vumbu wa banu ya husule gashi juzi
leonti hu yararu ya boilande de mfumbili bo masihu Sheikh Libre de Comore wafanya watu watala abo na siriele wakawalati kari wala wandu bahi wala wandu walona wajua wizo ambao wandu wakaurisome sabala juzi wala wandu ikaungwa elewa wizo ambao ngwa elewa onroke sautosha parce que ce sont des ingénieurs helina elewa makalima yakauja bala mruha elewa kawala wandu waluna hikma waluna ankli abonge hezinto sasa Kiislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa Komori kaudu manjia haba hamrangali yao na nyimjo hunda bahati mrangalie ke video hisa na nyimjo hunda bahati tena akwado wenji mrangalie harumaye page ya habari za Komori ngardire jay marabili. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa Komori. Haini mwanadamu mwenza hikma mwenza akili naelewe ukana vanuensi ya hatu nganzo iveho haruma royaume yonde ze place lona famille Asman Azali ze plaza hezo tipia enti ya hatu ike hama Arabi Sauditi ike hama Qatar ike hama zenti pia zilona ufaume na Maroko na aboika zenti hizo zoti pia haini richesse ya heyenti ye fami walone hezi do akula imenchi ukurikanza mwana shelezeni banu bwa Komori ambaseti paro zamba ngam Jordan Zambeleo ye dossier hele gashinu inde ilo ajali ya husu azaline famia hahe watoto wachilile hezi na banu wana wa Komori wenji ngabu wenji waelewao sharika hanza jeri shahidilize hawakati kao vanu ya situation heli iliyo harumenti habaha nga mjuziso mimi Bashar haunga muuziso wandu mruhama vice president Mamadou yaka vice president juzi rahaba tsobira hata mempa diza ya jua oye dossier ya hele gashinu alafu mruja Mamadou ya daze sincèrement wallahi billahi wa Komori haini mru ya towelewa hizo namba obana simu animikoni ruhusa mwende harume Sheikh Libre de Comore mwende mwangalie wa msomo wakaurini kajuzi ila haini mwanadamu wa Mkomori haini mwana Mkomori ngeladimu ya juseshe hitwa yaelewe kabanu inde toma ya huwa Komori de siswa bonti azalize plaza hezonti pia ndo ukana yaje ya rengenti ya hatu yaifanye kifaume kiroyom na banu waruhema ruwawala ze Arabi Sauditi ze Ben Salmani na wa Qatar Tamimu na tijinda wabi hawonti pia Dubai wao ujua wahundumru harengeze marshe ya hele gashila hao halafu yefami wado 120% harumeshi njia yao ye richesse ya enti yode ndamna azalia nzo yafanye zenongozini baishe ngar aminiu tenanga msubutinza mbendo bansisindika ngabu wandu walu karibu na hizi azali wasawa jipaso yani wasawaelewa kwa tidakor shango wahara hojivenua yunga muamini tina tadutu shaizo rakanzar jeri mshelezeni wa Komori ranyima opoza surtuma opoza remaraia wa Komori muyele wenrongo nzima basi uka etwamaya ya henti ya Komori di afere hele gashini muone ukana Asman Azali kajaparo kuone samba husu nrongo za husu kajaparo karma mahafali kajaparo hatamba kalima ya husu le gashilinu shamonti mbili mahala huinji ekangu ambu ndongo za gashi yeutendeza ye ajali ukamahala huinji waka problemu wa wana jau ani yodo toa example za hina mna hiyo shamimi tikaanza nuonese ukana owinji wa heze nongo Sheikh Libre de Comore warisomesa juzi dossier ya husule gashilinu nembabi sisi rijua ya husule gashilinu
ngariona o bizarre mdu hamama madu hakuraze lebra na yengu juwe dossier inundo kia sautosha akavanu zipangwao sinrongo zinji den famia zali kwa tupanga hata kwa tuwaza hata nongo za tournante ya 2029 kange tukaona nzuani ngwa wazao ngwa fikiriwi na daraja namna na ufanya kontra zanti iliye namna ya ushinda wabaki wasisemizi harmenti watirohe fami ya asmana zali baisha à l'intérieur ya hefami ya azali ngabo watu urambulana ngabo watu kwatu ngo harmashididi zonga aminiu shanga na nzuri wenese ukana wakomori watukufu enti hatu on n'a jamais connu la guerre enti hatu karjaparo njia zibani kabajaparo kanungo za rebel za terrorism enti hatu kejaparo kana miharbat sha sisi ngarjila nao ngaruparsana horma za nyafati ngaruparsana horma za asubuhi za juma riparsana horma za dine za majlisi sha wakomori izo na kanzani wonese ili wandu waelewendo izo ranzora mbe bamwe dosele gashinu vanu bwa komori azali hafanya kontra zinji daina de different puissances e kontra ya inji katina besoin na ndongo za gashi do muhimu ya sisemizi ya kenti ya rume pouvoir so ihaba hange na strategy mwanzo ya nkemwana ezi abonge izo rakahanzari wonese ka vraiment ngamshukurio surtout ngamshukurio ngamrande hommage Chaîne Libre des Comores mana wari ni kamsomo mwinji juzi leo ntwararu warsomesa wa Komori wanzo yaelewa ngujo elewa yutwanza elewa yuzur kana uparo elewa sha sincèrement harmoya dossier ya husule gashilinu ni namna Chaîne Libre des Comores wafanya development yinji warirajisi ya ndondondro pendant 3 heures de temps dossier nzima de ya hele gashi ila mru haelewa wandu walona hikma haelewa wandu waelewa ondro enti waradi waitundao maana ngamjoka wandu wenji wa hezi kwa jajua walanga ramba windri walanga hindi shemana wandu wa hezi wajitoa zo dabukana waelewa izambao shamimi ngamina toromuo le toromuo nlo nilo hindi de ma opoza wadaza wasiwa wajua oye kana wa dossier ya hele gashirini mana banu wa Komori vanu le gashila hatu ngilo kotea Mozambique na Tanzania harumwe mipaka dini sheleze wa Komori tiparoza manga mzirejezo banu vanu le gashila hatu henamna ya ladimu le exploitewa yenti ya Mozambique warenge mnaisi wa walo nae karibu wa hao wa matrikule ya Komori ya daula ya Komori ili hindi hausailisho wa Komori hoka wasangwa handisa we wafanya we exploitation ya hele gashi warenge mnaisi wa uo wamrumie d'une manière ya ukananga materieli zoka hantu wabo hamwe mnaisi wa uo ya usahilishe daula ya Komori mnaisi wa uo ha matrikulewa ya daula ya Komori ya serikali ya Mozambiki watakadhabisha ya daula ya Komori wa matrikile ekanga mshele ya onro waparo fanyia wakaanza wafanyia ndongo za rebellion harume frontiere ya Mozambiki na Tanzania vahe ekati ya rebellion hiyo ola wa Faransa wajuha wende wanogosie daone serikali ya azali inu mwandoni vala wende wa Faransa wende warenge yemnaisiwa huo wabwa base militaire yabo emane base militaire yo yakabula abo henry pour eux harume diplomatie hao wala ngwanzo wa securize emarebeli watujonjia mayote harume yankili ya haruma namna wahamba she realite yabo habaha haini societe
hau haini wandu wajoka uja wafanya exploitation ya hele gashi la Komori. Ngwajoka utaha warumie mnaisi wa uo Faransa wasawa renge ha amri ya heda ula ya Komori eleso wao ni azali warenge mnaisi wa uo wabwa bazi militeri yabo hari sekurize mayoti kabati rebellion habaha kwa jenza ngo yabo wao ngo yabo pour sécuriser wa contrôler parce que yabo haini société joka utaha ifanya hazi ya usule gashi la Komori ngwajoka obligatoire wabuwe yabo wende yabo hanti materieli yabo Faransa ye base militaire hao ngo yabo ngo contrôler uyende eshinji yao ne shiro hao ne zerongozo tipia izo azali hadaza parce que banu mdu azima mdu mbahindu shamdu jo urenga abaka bati rebellion e frontiere bulo azerongo pianga zenda onro harumweze ntizo zombili sha base militaire yo ke jaro hatabaha na hiyo ngamuamini kanga bwa Komori wenji wajuao dossier hiyo abantu si wasaya singa sibanu hauhashirisha tukuhe makalima no utaalamu no ujizi ne maarifa ya Chaine Libre de Komori wakaurisomesa juzi ikawajibu mrenge furso inu amjon sami parce que leonga bojoto banu ndro parce que mwenje urengo ngojoka banu Afrika kabati mwenje banu nlio banu donc amjon sami mana njodo denga joto abonge lazimu nitowe abonge enamna wa ujizi wa Chaine Libre de Komori ne maarifa ya hao warisomesa juzi ikawajibu batu renge disposition jerambe mbabiri juao ijo mkini hakanga borjo uzamba banu wazijuao shambo se wafanya fazi ya ngajoka kuja harma fazi 2 sha vraiment haini mwanadamu yele wa ndondondro enamna ya danger ilio harma tiatu ngamjo mnikani example wa Komori projet pêche ila ya voju yangwa irengwa ni ma-Americain amfikirika Chaine Libre de Komori wazamba juzi wamba irengwa ni ma-Americain lazima wafanye hazi hata je hondelelo wafanye hazi akorizo ya ma-Americain wamba warenga wa exploiter zemfi hata je hondelelo kabati hazi zendao mimi harmo ya kili yangu ngamwelewa ukana vale ma-Americain kwa tina bezoe na ufanya mfi no ngwaona bezoe wajibala wakaze aparai bala wafanye control parce que vanu tiparozonesa shangabu wa Komori kao de ila ya mjufu momo mjini hatu ani ngoelewa shangu fanyo hama kutuelewa ani ngabu wandu woelewa hizo ramba obanu shawu ufanya hama kutuelewa halafu mimi hizo nakanza nuonese ma-Americain wala kwa tina bazi ndongoza kwa tina programu za mfi kwa tina hata ndongozo tukayonti utokaya wasawafanya mahadisi Fatihu mwana hao Fatihu mbri asafanya manogosiasyo dainao hahanza wamdhibitishe harmenti ya kenti krasmi wajabala ngwajua kazi ya paraiza hao wawandu walona utaalamu na muone ukana ma-Americain yemana Israeli walona mvu hata habaha Netanyahu ya tofanywa rogo c'est l'Amérique il est derrière lui sisi wa Komori ridiwa za hizo pia ukana banu Fatihu we hasomi ya Marekani hafanya hazi Marekani haradi hajabu ya ranzi Fatihu ya saya lo karibu na mbabahe de ma-Americain wadu sonji harumenti namnaje parce que wasawa elewa kawimwa nao yo hata Maroko ufanya imana Maroko walona relation je madawana azali da kawimwa nao yo de namna harmazenti pia abongezo karazaru onese ma-Americain waja warengele shirika la waju vala bahanu nguyo harma bien placé et endroit c'est un très bon endroit ngwaju wamba ngofanya onfi wakazeze mashini za hao vala wado controle ntia hatu wa controle namna hele gashi wanjio barini hula mbengo tsaho mfina bala ngwatongo urengale gashi latu ende zao izo serikali ngwajua ufati huwa yengu zijuo shaye zile electoral mwoli liyo bwa Komori ebanu mbuja mamadu ngu kontia ndo amba ukana katuishila na daena mwenye baraka daena Abdusoifu daena Kiki ye wa yengu juo dossier inu ndondondro parce que wimbre aka vice président ya même pas 10 ans rangu ya roha arme ezi ngasina wita yabo wumru yelewa ndro dossier hele gashino ya kama rais ya chargewa ye finance pendant 5 ans yabo ngabo négociation zinji ngabo ndongo zinji mama duya zele wauza usule gashi la Komori hadaza hasiwa eti udoambio wananya banu hazambia wananya hadaza haeche bahi parce que banu ye danger iliyo joka huja wandu pia
ye danger banu da to kaba ha he namna zanongozi liyo harumenti yijom kiniha mria lale haruma arudhi ya nyumba ya hahe arudhi ya hahe yaone wajeni wajomwambie kana roha baba no serikali warambar jarrenge bana yonde hele zanongozi liyo hauzi joka ukaya yabwambwa ahe ya zabira ema afu yono bahanu si wasaya rishikitisha yani iritabisha oze roho ya ufema opoza wanu neze dosizo warengao ngabwamba hari kabatiso eske hizo kweli kabatiso hauje na mrambie pia ba ngabwamba kabatiso badeka namrambie ba ngabo mranzi haba no kakabatiso kangiyo namrambie ndo continue ngabo so au kabati ngabo okay sebo abongezo rakanzaru wonese banu wa Komori sincèrement banu e danger ye hija yo ketina woi aola e kaba yanga lijao kalijahana yalitonga ni atoli tonga banu ngamuna we situation ilu harumenti habasa zenza yazili harumenti ye tabu ya maji ilu harumenti yoti ya hema wandu wa shangiria hezi na watu wa shangiria hezi pia wanunga una harume tabu ketina mrulo harume hezi ketina mrulo kontrone hezi ze tabu zilo harumenti ya hatu pia wandu pia wa Komori ngo tabi hao abongo jo ishia mru ya hibi lo harume hezi kakasubuturo ngoa abongo bane dossier hele gashinu wa Komori inu de point lourd ya Sumanazali de namna ya ushinda ya rumie ze documents zonti pia ne ze forces za zonti pia zibaki harumale gashi la Komori il s'en fout na mapesa lo la douane bwa Komori il s'en fout na mapesa ya njia hydrocarbure Sumanazali azalize plaza hezonti pia na eno wana hahene mrumshe de amferi ya hele gashi la Komori abonge nyima opoza na mkenti yabo mlale msiuhe zimbireni ngabo ze possibilite zoti pia za uderanja Sumanazali na mtobaki yabo msiuhe haukaya yamba aheya hezabira walo msomo juzi Chaine Libre de Comores wakaurinika ila wakaanza walamwe maraia wa Komori waelewao bien sûr ngabo wajohelewa wafanya hama kwa traelewa amanizo na hamba sha sincèrement namfikiru kana ile taya huwa Komori maruhe ya huwa Komori parce que banu baishwe ma opposant mbila na ukweli wakubaliana mwendo mzima wonti pia kabati hata ikundi shaba botine maraia wa Komori kabatizi johenda ambo satarazida hazamba leo abongezo rakanzaru wonese ka dossier hele gashi inu dossier ilo ngabona tende babo hakabanu ze plaza azali pia ngamonao mnikoni example nzima iliwa Komori muyelewe juziti anziha dimanche ukabelunge Tanzania wanu nrongo ngabo wandu watoelewa imana na kauhamba zila belu haja Tanzania parce que ze plaza hao wanti wandu walo na fikra za urantienti watende wende shini SRC juzi belu samedia bira haja hunu Tanzania bana kauruha lelo onda moroni bahi belu ezambe Dar es Salaam banu Tanzania de namna ya ushinda ya fanye ya create relation za heshama shamapinduzi wadzima neserse ngamjuo kahabatimbi unajailizi dizikembi tena kajashinda yaonana daino wandu walazimu ukabanu harumenti inu nti ya Tanzania bachuko hiyo kirika belu kajajua ya Zambeha secrétaire général wa parti ya shama pinduzi wa wandu walone control ya henti inu pendant 60 emara isi wonti pia wa heshama izima parti politiki hiyo shama pinduzi de shama Nyerere James Ali Hassan Mwinyi ijemze Mkapa ijemze Mdobi Kikwete ije Magufuli ije Mtadzewe ya loban leo
Sharmwe reglement interior ya hesha masha mapinduzi ye decision ya mwiso de maraisi wa vira. Habahati mjema haumbi raisi mzima ulonda muo ya vira Kikwete. Na mtidi wa zebu wa Komori ka Kikwete wendo la ya dungwa ni azalia kautahende ala uliye sambia hadungwa. Hunu ze decision pia za hesha masha hao shama pinduzi ya baha urengo ze decision haeche Kikwete. Alafu Kikwete umengoni mwa manipile huu serikali yinu iliyo hunu watikopere da unaes azali hena mna ya bali ya henda ya tahataratibu ya unanena sambi ya dungwa. Alafu belu haja hunu hajafanya taratibu ya unanene secretary general wa he parti ya shama mapinduzi habahati mbika jamona haunjema yubahati njema ya jia kreye relation parce que wanu ya wanu wamanzo ni wanese wa Komori muyelewendro ya buranzi wande shini wadi wabahangwa zao wapanshe hunu izo namna za utaha wasome namna ya ani kwa tina bezweza uroha harumenti vanu nyinyi maopozana mtokabo mduamba ukana wei hatende wei kajatende wawowo wajitaha namna ya ushinda wasimemizi harumenti parce que emana wafanya namna hiyo hindi dabukana kwa tina fikra za uroha harumaezi kwa tina hata fikra za uroha harumaezi serse parce que vanu ngwa den kote ngwa una haki parce que watimbinga mazinji watu wa roho zinji warende na izinji yawe taratibu hindi do ushinda wasimemizi parce que ngwa jua wezi walindao serse ngwa jua weza wakalentiza yabo ngwa jua kufanya ze forcing zonti pia namna ya ubaki wasisemizi kabati namna indwa jina harikari ngabajo kaunda turnati nzuani ngabajo kaunda turnati mwalizo SRC kwa tina bezwenizo yabu ya twanda anyimu ambanga mlindo turnanti ya twandi ma opoza watokanti yabo mtodoro time mduno towa mtorenga disposition na vanweza saya tena awanza ni mkonfirmeni ndondondo wa Komori vanu mikala wahamba onela pour une bonne cause de namna ya udrange ezi azali hapo leo ezi kundizi nukastuwa sulisha bahanu leo inu votasi tionana na diplomati ularumenti inu mjeni ularumu ambasadi mingoni mweza ambasadi za puissance zenza Mali bai hanambia hamba utinambie renseignement za henti ya Komori banga ngarusive uzenongozi lo Komori nemana azalia ya tongo huendelea de maopoza wao hawao ebanu ngamjuaisha togesa haku azalia lo yabo hatale ubwa Komori parce que wa Komoro winji wa hao maopozao winji wa hao wajibiwa wao bosambia pungwa il faut être clair halafu wao wajibiwa wao bosambia fungwa parce que iyo ndio wakati ya 2016 wandu wakawelewa kana ladhimu Sambia tende kandida waelewana pia wazima ladhimu fahamia tolwa shakwa jaelewa kafahamia tolwa yojo ka urumando yo mama du hadiwa za habirwa azali hafanya namna hiyo harengezi ije habaha ema opozao en 90% wongo wajibiwa wabo Sambia fungwa halafu wajibiwa wabo Sambia fungwa ani valangwa onao ani kwa tushinda hata warenga disposition za kweli parce que wonti pia a majorité ya hema opposa la vérité il faut être clair armaza ferzinu vanwe manazalia via za mlenje hata abahaya renda wa Komori na ya rengenti atumateka wande ma opposa wanu parce que wengi wa hao ngwajiviwa okana ngwamba okana sambi wala enemy wao wadiwa za okana vanwe ka sambi hakobo emanazalia renga sambi ya mfunga ndabo tena yatowa konte wanu shaya elewa kasambi lele seule personne wa ushinda ya mdraje iyo ketina hata dutu vanu wajohele wanai izo ramba moi je m'en fous shaizo na kanzani confirme ka une fois ma opposant tipia wajohele wakaonela pour une bonne cause
de namna ya ushinda wandu wa derange Assoumani Azali wandu wa mto harume pouvoir shanga bo wandu uni aminiu wakange washindi waparwa bahani Azali warenge pouvoir wajodi wazasambi wa mhenzi bala wambekana uhafungwa ni mahakama kwa jajo mtoa parce que manu Azali c'est pas Azali seul il y a le contre Assambi même les opposants en majorité njaba pia ngabo wandu wajua zero hoza hao parce que ngamjo uneleza juzi bamtsamba hadisi wandu kwa jayelewa ambose tiroto kam mzimba yemdembeni miti mrohe kisiasa je préfère mzimba parce que il est direct ze position zahe pia yorenga devant tout le monde ani yobenua e kado diha ze position zahe shango joona wandu ma opposa ngwajo ardi wa bandaye wende wadobeshia wandu wa Azali message ardi wenda ufanya taratibu onana na Azali watijulwa ngabo wandu walo yabo hela mna hiyo ngabo ma opposa ntukomunikane example juzi mwanamsho wa Azali hafu mboseti zamba juzi mwanamsho wa Azali hafu wafati wa wandu pia ile nzia hatu pia ngamjuo ngabo wandu mapoza wanzishi Azali wa mjilo tangani yo normal kibinadamu wajula nao wa wandu wanzani shangabo wandu wajiveha direct harmwe madziho devant tout le monde hamametre mzimba ijomkini haka hendeho madzihoni hasibabu davo ka mzaze ya hafa apari ya ukawo mwanamsho wa Azali shauo mzaze wa Abdullah Halimu de vice-president wa hetru première instance ya morono mahakama na mzimba mrwa mahakama hajujwa vire instance hiyo sha même si mzimba hende instance ya politique sha il était présent harumwe madziho haswale Juma Dembeni hendo madzihoni selo me renseignement bojioni wandu wande wadzihi shamdu hama metre fahami habanda ya hende ho madzihoni bo masihu ai hondo tangani bo masihu yabo mana mzimba yabo fahami hafanya hypocrisy yabo fahami hafanya hypocrisy parce que habanda ya hondo tangani na il faut être clair banu wafati fahami mru wa mahakama fahami mru mengoni haka minister wa Azali ba isho lengo opposa shanga wemba biyo kana haka minister wa Azali wa justice ikafahami hendo madzihoni kabati mru ajo mrongoza nai ye mru ajo fahami harende nai wenda madzihoni abo mru na hikma sha pourquoi fahami ka ubanda ya hendo madzihoni mtuje hendo tangani mtuje ya wandu wati mwone bo endebo masiku Tiroto kari mzimba yemdembeni moi je l'adore parce que mzimba je le respecte beaucoup mais timro siasa nzima da mina mzimba cha sincèrement keiri mzimba parce que il est clair hama mzimba hada candidat en 2019 mzimba il était candidat haji déclaré officiel hukana bwanzuani honzuani mtamdu hamba wandu makandida wala wamba ukana wajorengehezi wafanye ukana mimi unganjoka urante hezi ninkenzuani jaujau 2021 rumemwa hauma hamili mimi no ngamjotimize 5 ya hangu yabo il était clair mzimba hajionesa hamba katuta tournante reka hamba unafiki reka hamba haki reka kajamba haki shai yeye ze position za mzimba zo clair bahinga mimla vioni bwa kumuri ukanangabo ma opposa wenji wa Azali wadi watotsao Azali ya henti sambi vala ya febala ngabo wenji watanga waloda harmwe sansiyo wajibi wa obo sambi ya rengwa bahi ya ntwabala bahi donc mimi zona mbe ngamo nzoni wone se banu kana banu we mana Azali ya renga mvu de ma opposa wanu na banu bwa komori reje indro banu ele wanendo dossier na yandisa banu wandu ele wendo ya fere hele gashi inu inde tomaya ya hekomori wandu wa komori pia lazima wakaze surto wana wasoma wahensi wanuri kawishi aze sauti za kauroha arumeshe libre de Comore mruha elewa kaila tile sauti ya wala rawazoea yani wala wandu wataalamu mimi ngamwelewa ndondondro hukana ye namna chaîne libre de Comore wakaufanya ze demonstrations zao wakaurinika msomo wa daraja za juu sincèrement ngamwelewa ukana wala wandu walona hikma
hadi wandu waele wandu dossier ize sauti rakauzisha bala zila tide zo sauti zarazizoya harmo Shell Libre de Comore ani ula msomo wa kweli dossier hele gashinu haini mwanadamu ya tohunda bahati vraiment ngani mparoni haini mwanadamu ya tohunda bahati ya suive ye mission ya Shell Libre de Comore et dimanche soir rafanya 3 heures de temps juma usuive baba mbrine ya itahe ya suive parce que warini kama msomo wa daraja za haju warini wabuwe wa Komori mato owenza hikma shaizo rakanza jer confirme banu diru wonese ka inde tomaya zenongo Shell Libre de Comore wa zamba juzi ye wa Komori banu baishwe ma opoza watanganyiha pia wadzima wambangu wanzo wanena na azaliha onti pia shanga bondongo nzima itojo paro pase de kai maraia kamjajua isho mtao banuze tangu zilo harumenti izo kasture mama Maduro Faransa kasture masiwasari lomo Tanzania unu shaizo ngazirema o waloiho abonge wa Komoro wakati waladhimu muhindra hikma wakati waladhimu kweli karjazo yankodo kweli shabanu ngabo wakati wanduambo kana mrula Sibiri hapa rashkali usikusambia kaurenga disposition ya rengele jeshi la East Africa ya libehenzuani endea kombo henzuani hamba ngurengo decision ya le Sibiri ya pareshkali abongele obanu nyima opposant na mwelewe hukana banu wanunga mangalia oni ze decision za hanyu wanunga mangalia oni ze disposition mrengao sha wallahi kabati namna ya ushinda mperse rahamu ijatoa haruma majafamwe hanyu nusu ya hanyu ma opoza mlona inidia mjibiwa obora isisambi ya fungwa ya loyabo ma opoza ngabu wandu walu haruma ezi waona naona wandu ma opoza wamba ukana banka bayishwa kamturo hashabanu ngarutongo ujibiwa bo sambi ya lobala ani yoro hombi na upeu na vanu vaheya upeu kamruwei wa peu shamurambwa mwenza rohombi yonziro abonge izo rakanza rejero nese banu wa Komoro harumu suala ino kanga mfikiri kwa wakati wa urenga disposition uja maopoza wakati waladhimu wa Komori wakane hikma wakane toma ya usoni maopoza uja shahato wa Komori nganzo mrenge mjue izo mtao mjue kabanu ye azali katina bezo ya royal rumenti vanu haruma fami royal wao kwa dukana bezo na rongo zinji o muhimu ya richesse ya henti puissance nzima warenge halafu wado hun fami wado nkilo 20% au 15% pourquoi pas ono wabaki haruma yezi vanu ngarujua upia tizamba juzi bahi Mwenyezi Mungu hajailia mwanama Bolt hamamura kautwalia wazima izo ya diaja ya kaza tituonesa ukana umlahata ulio harumezi azali ijomkiniha parce que hasa hundu l'hôpital ya ukaladhimu yende shini izo tizamba Bolto hajazi confirme vahe ka ibaki engujoroha avant les élections et après les élections izo zimbakia shate wanahe wao ngo haruma miharbaki na vanu heli rele wao tena wallah bwa Komoro yengewa ma opoza mwelewa ya objectif ya hanyu mwelewa kana vanu de onela pour une bonne cause de namna ya uhubire maraia wa Komoro zinu mikala wa uzamba vanu ibaki bahi do tofuabwe bahi mbeipuhe shabanu ezinu kayiti bwa Komori ngabo nkalizi kutuhisi kangabo ma ministri na mtuangalia bwa Komori ma ministri wanane wenda uma depute ne secrétaire général de gouvernement wadzimane adjoint wahahe yabo bahi enti bahi ranti wa bahi wandu wenda harma vote yabo kenti ngetongo jenda ibaki ukana bake wandu warenge disposition wafuwewe yembe ipuhe azali waenge harma balbala parce que azali hasangi unge confirmer hukana ngabo wandu watojibi wa system ya lonio wadaza ngambao wadomre meale koti shangabo wandu wato wajibi wao mwahaude za hozikiri au demba azamazi parce que banu haruma ezi botoka wandu wahelo hikma wakaze mba azamazi ngamuna ola mumaweni ambude ola gumsese
olado wandu wakaudomba ani umuhimu hao wakebala haja hatola bahange mba conseiller shemba conseiller ya humedi msaidie mdu ja humedi msaidie bwa komore ya subuti ya ompose mdu ya mbangu beho depute ya mbeho depute harume mbude ya beho ya rengwa de ministre ya bange wonesa ukamsaidie katina hataji harume serse ya bange wonesa ukamsaidie katina hata hikma na mnambie ye mru na mtunambia ye mru ya renge parti yahe ya tanganyane serse ya luna kandida hau ya na mtunambia ye mru particulier uto ani ya lo kandida wandu pia wa serse de makandida kabati mru hama msaidie hama jae hama Sarkozy ani timpaka ndao mwili na watu ambao wabe hawandu kwa jabe hawandu yema na watu wabe hawandu pasiko kwa tuwazi wa umuhimu wa azali watambaze ze parti za hao wangare serse zisazipanyiha yabo bahi pira uhisa watu wandu walona haya tu wandu walona hikma na mtuangalia wandu wao pia na mtuangalia wandu wao pia bwa komori hoto kama wandu wao pia mru jajai hamada shamfi katina bavu ya metrize ukaye mru wa hede ya henda hauye bavu ya washili hede ya henda msaidie ha opoze mru harumeba ya mwembude ya rengwa de ministri wa education mvulana yabo wandu walona hikma wandu waziwa ukawaude kina msaidienge yabo ngena raya ministre conseiller spécial nguhundo mshahara nguhundo na mikatio yahe yabo bahi katina besoin na mndu katina manongo chwa shawantu wandu walona haya anmwambioni wantu wandu walona haya wakumori tiyo leo mndu jaraulu uode kina watanganya daone serse waranti mwinyi yabo mzima tola hande ministre hadi ngube depute umuri shabo raulu hawai ha postule yende depute harmwe hambu wajabare ngwa disposition hukafati hudo wendo depute harmwe hambu fati hungwendo depute harmwe hambu raulu abo bahi sefini wanu ti wandu wawaziwa o hata nembaezi inu na mtonika nimikoni example harmwe bavu ya ngongwe wakomori waka wandu wararu wamboseti paru wa piblie taba wandu watungulwa warata mzima abo yende depute harmwe ngongwe ye ministre de finance Abdurazak hakautaha yende depute hangwa katuhenda yo analyze nifanya bano eske wandu wa hezi ya ngongwe ngwaona place harumwe serse kwa tina parce que kwa tuwazi wa hata Abdurazaku haja propose ye directeur de cabinet wa hahe enda yarengwa mtajina yabora ili ministre hakaanza ende depute haja hangwa katuhenda yafanya proposition ya head directeur de cabinet wa hahe kamru hangwa ngwanzo ende haruma election haja kajenda shahave head directeur de cabinet wa hahe yawika ubide directeur de cabinet wa ministre finance ya kubaliwa ye candidature shahende kajabehwa yabo dabo yiwone saukanye mba ministre hiyo ye ministre de finance katuwaziwa na mwangalie harumema ministre wa pia wa herenuvu ya ndrabo hiyo ye ministre de finance ye kaju hawa subuhi liho ya ukaende hazini ye utede hende presidency hende hakanti agene hoto ni mafati huranti winde ministre de finance wa mando bwa komori atwa ujwa ufanya bije hata je honde haba haye bije ya 2025 ketujo kajanja nziani haukaka tujua ngufanyo hindi bwa komori winde ministre de finance atwa ujwa ufanya bije inu sinyi ya uonesa ukana kwa tina kwa tina hikma azalika tuwawaza hata daene mwana hae ministre yeju habota sika todo bureau shangodo bureau ha secrétaire général de gouvernement hende handi sofanya kwezi no kanti agenu hari wa wandu walona dignité hari renouveau mbre directeur de cabinet wa ya torengwa harmo élection shabarengwa mndwajina womro serse zoko eli yarengwa sha ngabu puissance ya ukana heli razo ya ndongo za ezi ministre kanga bonongo za région yo ujompose soit il est candidat harmo législative au ngubeho ou ya ono maslaha leo c'est pas le cas ngono leo harmo mbajini ya mbwani ya itahidi beluha opose alibwana homale reka wambajini ngwa mwanzao wambajina itahidi reka kwa tumanza alibwana ha opose ai beluha opose
ya wema na belu ya opposed davo ya luna mba hikma ya pouvoir ya nrabo baisho ya nrabo shale we inu Junaidi ngujo kaujarji kaze ukanange na pouvoir hando wendi hawa Abduraza kunjo kaujarji kaze kange na pouvoir hando wendi mre directeur de cabinet wae ya postule au poste ya député de ambaende hardi ya sorengwa izo sikahanzari wonese mbabi rumonese ni kabanu bwa kumori ngari mwambioni banu ya situation ili harumenti habaha mnamwaze mapesa wa handu wa head diaspora wayalata hasibabu de zembwana zinu pourquoi watu hanti watu na mtofanya ukana haruma simu wa haini mru ya todo balambabi ya johunda ya jerika zebanu mrenge mapesa yao mrenge disposition shamti towe mapesa hula yende mafiti mjahola hadi tena mdo jifikiria vanu ile taya ukaondoa rafanya reflexion parce que ho kweli zamferi za hele gashilinu inde amferi ala dimondwa yiwanie bwa komori wana wakumori wasomo pia owinji wa hao wasomo inti hale wakati wa johari na madabdala shabani leo wakumori wasomo ndo wana wakumori ngao na hikma ngao na akili alafu bahi wafahami hicho jairenge mateka banu mwanzo wafanye royom bahi wakumori bahiri dazi risiwe enyi mlokomori ema militeri wadaze wasiwe asibabu wana envelope na wana mafiti ya Rabibo Mwenyezi Mungu ewa komoringa mjoka uramfiandi ngamjoka zwa bahanu haini mri akanemba shiunga yahe hawemba nyumba yahe yalalao banu atoma safarini mgaji aparwa bala mbokana roha babanu ye serikali waramba jerenge arudinu halafu ya roha dan 3 jours roha ngojoka wana daho ngojoka hamba tijau serikali warenge disposition ye maana serikali wajofanya hizo gazo huja na maana zijo huja de namna wandu walejeza maraia abonge erkanzaro wonese armo pande ho ngamjo armo pande wa dossier ya mama fanu wakomori rele waneno ngamjo anambe hadi sinu banu shamiti na kaujabanu nambe mnyanya hamadu wandu masuadiza ma journalisti wanzukari ngona hanywa nraji ukaharibala hizo wajoka hamba deze kweli shaizo wanu si ustunda kari wono mrungurongo si utunda hizo ambao mrafanya analizisha hicho hata mruju mjizirana ngirjo honda hikma de dossier ya mama fanu wa komori wane dossier ya mama fanu inu iri concerne son tipia wa komori sincèrement inu iri concerne son tipia wa komori jimla mana banu mwanamshe keitina kadu wazalwa daonae keitina kade mndu mshaho wa mlola keitina kade mwanaho wa mzaya kama mwanamshe haini mwanamshe wa mndu ladhimu ya hunde respect eze nongozo tipia shange ladhimu mru reka mru mshamru reka mwanamsho wa mru reka mwanamsho wa mhundu nziani bayishwa mru ngumdrage sha toujours ba ya respect ngam aminu kana mama fanunge ngumerite respect abongeleo emaswadiza ma journalisti wakaufikirie dossier yenu walibaze mali no wakaze bahano dossier yenu haba hazijawa jawanza wanzo do shante namna ya ukana wodu wanza hikma tkanza niwonese mbabi selone za renseigne marloni zoban rone sebanu kabanu mama fanu wetide wa mando yenda demander exil mayoti wa kumori parce que ngabo wandu watongo shante ani wandu waelewa okabala kweli mama fanu ngujo kaurejezwa moroni. Pour quelle raison? Wanu ngaboze conventions za Genève ngizo obligatoire zirespectewa. Wanu ye mana wandu wa hezenti zinurilio. Wandu ma Burundi, ye ma Ugande, ye ma Rwande, ne ma Congolais. Ngamtuko hambaze karibu zenti zinurilio wanu. Wafanyaoze plaza hao pia wanjie mayoti ili wa demande exil dabu waelewa wao kana wenjia kwa batinzi yazo roha. Bade kakwa jahunda ze procedure normale. Riru onese parce que jana nono hamba ukana elarifu ancien avocat wa hebaro ya Moroni. Vanu baishwa haba hasava elarifu nge ancien kati avocat Moroni. Badi avant ya randi 96 si j'ai embauché 96 ou 91
ngasina bientôt décembre yabo gardo fanya 30 ans rangu elarifu ya lo arme ya exercer ou harma ye métier ya avocat yabo ranzir lo na rodoka ufanya décembre yabo rodoka ufanya 30 rangu ye elarifu ya arme métier ya lo arme métier ya avocat yabo raha jaja moroni yo juzi même pas 6 ans amfikiri rangu ya arme baro ya moroni na abo deja sangela renyo ihongo exerce armaze bureau armaze ntipia abo ngabantu wonese ukaro banu ekale o moroni walo nimbanti hatu warengenti hatu mateka wamba kana ila rifeti avoka bari banu faransa wa mkubali rangu inu maharafa kwa modoja mkubali paske banu ngabo wandu wa hamba makalima armaze zenyidozinu wa uno hamba bala ngwa domineu ngwa una hikma ngwa una ankili na banu mkomori uonge na hikma wanu wakomori ngwa voyageu wakomori wa uwenje banu hata mdadzahangu bondongo wa banu abasa ngene telefona hengu ni wono ngedembeni netimizi banu ngujo nambia hunjabo haho uyakarangwe samdinja rongowa yabo ngaranzuru wenese kana lewo inu tika Ethiopia mimi tika ufanya intervention chirurgicale halafu tika ufanya intervention chirurgicale e médecin mzima haka Inde ye mzima haka Afrique du Sud wakaunifanyia intervention chirurgicale yabanga mwanzo nuone sekana banu ngabo nouvelle technologie ngabo haini wakati dunia ngeshanjeu mtido wakati wa ukamdaji ya kenti armazenyi dozino yambe mnyanya wandrabo ndrongo ikao ngamreo ya ishilia haone mru urongo nguyelewa hizo ambao halafu ngamshikitio mdu janono ukani ngujo kweli yambe mnyanya mgalau siha ili yabaye ikihama banu elarifu de afanyaye plan ngamjoka ujani wonese de mana na njie dossier inu leo banu bwa Komori ni mwoneseni mna raperi mtiti mna rapeli mtiti mwanda munge na haki yafanye hazi shehitwa hizo njoka hamba banu ngamfanyo mna rapeli mtiti harumaza nifuchia ili wa Komori mwelewendo dossier ya fanu inu kayunuti dossier ilo simple na banu tizamba yesu kuzanongoza rendeha ngamjinzira jise banu haba ukana banu fanu wenda yavayo jandarmu mwanzani wahe yakanae wa roho ngarzamba obano kanga wandu wazijua wa tozamba ili wa Komori mwelewendo na izome ngoni mwezitabisha wandu wa hezi inu nuana wazali laborto ulejeze dossier inu izura kanzari mkonfirme ni banu bwa Komori wakati fanu yavayo jandarmu yavayo jeshi ye zuki wahe yakanae ye mrandrazi yakanae ye mwanzani wahe wa roho yakanae ye mrukawe fanu ye kaji ufanya rongo rahe jamjuza ye jamrashawiri ye hombando lukumani wa sumanazali na mwelewendo zoramba obanu ye mruikao fanu haka umrashawiri zenongo zahe pia ye mruikao hata fanu ye kakatina kredi ye humwambia zuki wahe hukana bozuki wantina kredi ulukumani wa sumanazali na panzeno ngo hizo karjashi amri ya zamba na siri parsaza rasta nyimazi kanti krasmi halafu fanu hajahare mwani uwade mdadzahe harenge disposition ukana ngeladhimuri tahere ndelo tahemri ya mzihire uwade waki mantali mbabi lukumani de yarenge disposition ukana hari ngabo doktori ulomo horo yambajini ngeladhimuri behe fanu iho hatanjoli be mapesa yatoe mapesa yakaulibwa ye l'hôpital ilo mohoro yambajini yatoe mapesa yo hamba lukumani wa azali de yatoe mapesa fanu ya kaobe l'hôpital ya mohoro miami na mjomba hangu ya ndabe hoyo yafanya tromwa ya mwanzo ni wene sendro wanduwa ele wendo ezenongo zinu ye roho ya fanu ye mrandrazi wa hahe yo hamba lukumani wa azali halafu ija hende ha roho l'hôpital yabo ye mwana lufanu nge salimani ngusomoroni yo hambi ya mdadza hahe ukana hau hambi ya wandu hahe kanga mondo na unezuki wangu lukumani bani para zabari hii ndibo wa Komori ngaramba wesu alainu leo zabari mana izija wakati wa uzamba zabari hii ndibo wa Komori
o wakati fanu ya rengeshono nde ya kanzati rais wa daula Asman Azali. Halafu fanu ya metrizewa ya rengwa ya tirogarini ya vyoha Bet Salama haruma ye nyumba ya he security ya Bet Salama CGHP. Halafu hardi wa roha onusu wardi wa rejei Salimani ngwataha wa mwambia ya vumbu wabahano telefoni ya heiliyo ya telefoni ya fanu havumbu wakangiona mndu fulani de mwana mshomba bahahe ila de mane mwana mshomba bahahe ya rengwa enda kawo intimidewa dabo kaide hundi hane telefoni wakati ya kaujafanye action hani kama mwana mshomba bahahe telefoni fanu haende mwana mshomba bahahe ende hatowe telefoni rangwe suku ye fanu ya rengwa ijuma wajioni yabo ye telefoni ngionda engiona Lukumani Lukumani de wambia na muitahe haraka yodo bahano nadhimu wa Komori muyelewendo vanuye dossier ya fanu yinu keja heva Lukumani Asman Azali no wana hahe parce que Lukumani yo kopere haku na fatihu sha Lukumani ye karoliana dai na fatihu ne mwana mshwa hao ona na doktori ya seri ungo wane sha Lukumani yo kopere haku dai na fatihu yode mana rizamba obanu parce que fatihu ay Lukumani hende ngwambio mru hukana bana mdembeni wola henge hato jabanu na banu karna ushida rimderange banu miti torea ukana ngamjopuliwa wandu mabandi wantowe roho harumenti inu shanga muamini ukana eka dossier normal inderange harumenti inu jo usinyiwa ni mahakama Komori inderange harumenti inu titorea iyonga msubuti nzambe iyongwa juao parce que hata wa confirme wanro hao ukakarna ushida rimderange bade kawali bimru 1 million hao rahambu ani rahana hapo ni tolero ntina tabu miwa tsatambi wanro hangu pia no wana hangu ne famia hangu ukatsati jangaje tina ujo ureje idingoni parce que banu zahaja banu mintina ujo ureje idingoni bwa Komori harumaza ferzino risari jangaje yabona rendera ulwarife aurivuke haumgu erikubale duwa yezinu iseponsi risiherendera remele sambe abongeri kanzari wonese banu bwa Komori ukana banu wandu watongo hamba fatihu ay fanu esabari hindi ye mahakama yamba ukana nga klase wa sansuiti zabari hindi ya serikali ya jayanji ya balbala surtudo wana wazali fatihu na Lukumani wanji ya balbala rangosi kufatu mafanu ya bange maore wanji ya balbala wanji ya huzuni hata fatihu ya pare ambassadeur de France kana il faut faire le maximum yemzade ola ya rejei pourquoi vahe ambassadeur hamba ukana tina ujo violenda ngo yote ketuni husu wa mopande huo izo ngori ziparisao na vanu ngabo wandu wako hanzi harumaze komanteri bano we yujwa zinji we haini rongo yeto zimetrize badi banu bwa Komori mimi tihundu bahati tirumilwa ni wandu wenji wa henti ya hatu wandu emana wanelewa surtu wandu walu harumwezi badi wandu wanrumia haruma zinji mengoni mwa ngamtahosa amiuta samaha wakati winji hata ne swali miuta samaha kwa Mungu haukati rumilwa wandu ngamwa juondro wa Komori mtulinda mndu ya jansome msaidie ngamwambioni banu mikala wa huzamba tizamba haruma video za bira banu o wakati wasambi rikaudo kwa dahubi mramadahu hansambu hamsaidie refanyaze trakti abo reimprime harumwe mashini ya msaidie rerengare tambaza moroni retabalbala abo leo mtulinda mndu ya jansome msaidie mndu ni mjuao heli yahe zetwabia zahe msaidie woi mtulinda mndu ya jansome babi wanu wakati wa sambi rika kontro ya sambi msaidie dia kaunsoma henamna ladhimu ni matake dosari directeur de cabinet chargé de la défense enga mfikiri ubo wa Komori hukanatijo subuti ni matake ni msindi he directeur de cabinet chargé de la défense au palais du peuple wakati wa sambi halafu garde du corps ngonzo ya chargé mzinga dosari ya mwambie bomwango ni jogarini renzatu enga mfikiri ubelu hajo zifanya leo tukati tolero engedo wakatiyo abamonzo niwonese ukana banu mimi ntulinda nisome wa msaidie au nisomwa Azali
na azalibu ya lo harmo retraite harmo congé yahe ye retraité yahe 10 ans yabo sido wandu rakaunda bo redare mlawulia remwambia zere renseignements zilio harmo nti ngarizungulia omoroni hata haini vendredi botasi ngarendo mimi haini vendredi botasi mi huenda hasuma nazali itandrabala tede timnika ze rapport pia yabo mimi ntulinda mri ya msome azali ya azali na kahumjua tinduo lelo ni mjua yo haki abonge mimi ntulinda wandu mkufanya uze commentary we ye ujwa zinji bali banu harumo wakati yo tena wakati wa sambi yinde mana ka ze affaires zinu ngarizirambu ondro parce que banu mana ni polole bashari linukal jatu huja bahi wanywanyika wandu wabenzi wanipare timwambiani ngamzambo tena banu mimi tika directeur protocol wa bashari kiwani wa sambi yabo tiono zinji ngabo ma ministri wenji wa sambi wakautaha bashari wamwone mido wanikoze rendezvous yabo bona kawanikaze rendezvous yabo ngamjuo zinji na zienshi tena hauka bashari ya ujo hamba ukana renga 2,500,000 satio hau 4,000 euro hau 5,000 euro hau 10,000 euro ngabo mdujo jabo mnike tiono kaula fulani wala juzi namba ukana njizi ambassadori njizi hontujini yetolia kazi wa harumwe nyumba ya hahe ekamru wangu haturistiki uheya iyo hairenge turistiki badimide na kawisabu ni waze ni togarini yendo hae wakati ya hesi tuwa yente yabo ntulinda mbri ansome ma autorite wa Komori rawanu wa rumao roa taho wa rume haukowe vanu hatu wakati wa ikililu tika harume service de renseignement tika na sedema kati haze sedema tika na nagari tika ufanya taxi moroni no iline renga renseignement nezibe harume le dahole ku yabo ntulinda mbri ansomenti ya Komori wa Komori yabo ntulinda mbri ansomenti ya Komori haini mnungene hikma ya hahene namna ya ladimu ya elewe hamijo kiri ngasina maboto rafanya menji shangari umba umungu ya risamihi yabo mimi hizo nitahoni wonese kwa baanu sisi ekale orjarito wa renseignement ngarjua ye namna ya uhunda renseignement ngarjua ye namna ya ufanya taratibu mria hadisi wangabo wandu walu harumwezi yabo ngabo wandu walu harumwezi ri hadisi uda sinao watu ujibi wane system ya suma nazali inu watu usubuti rongoa wari hunda kasi singari rongoa ngwari nikao ne manar zamba ote na dabori amini uni izo warambi ya kazo kweli haukawa wandu wenti pia rakabadzima da sinao rakaufanya mahadisi da sinao rakauhula badzima da sinao wanu hata msaidie woi keja jokiri wavire semeni rahani jauna na damina chaque mercredi ilirile badzima sha wakati hiyo na kaujua msaidie eli na kaufikiri eli na kawelewa inu msaidie woi haparo nambia mahadisi hukakatu amini hukaazalie rengeezi gujo warenga wandu wala wao mimi hata minja kauhisi namna azalia kana ziazma ukamkutaho yareje harumezi nja kauhisi kamujo kaurenga wandu wala wao ze amini so ifuze msaidie wana afungezo rakanzaru wonese banu bwa Komori ukana banu ntia hatu ngio ibilili juu enti hatu ire mwabonti enti hatu nganzo ifanywa royom enti hatu nganzo isi sontini rahana ili iliyo hasibabu dile gashi linu vanu baishwanda habaha ambaza lingu sobonti shangabo ma opposant wajuhamba ukana utisihe kamitido urenge plasa iyo ndo bahanu bwalo etambu bwa Komori etabungi yo yabo sikungabo ma opposant walo tayar enti hatu ikehelinu enti hatu ikeharuma tambu enti hatu isi hengamani ekawutido warengaoze plasi za azali yabo hiyo karendere daraja hiyo iwasule daraja hiyo yabo wanu kwa tina imani ya henti na banu mikala wahamba kabano emaraia wa Komori yemana wandu watu ushinda warenga disposition emaraia dabuka wahisa marandrazi wahisa tomaya wahisa wandu wa wafikiria demani maraia bao wadaza wasiwa shabanu yezijo utongesa emaraia warenge disposition ezijo utongesa emaraia wa Komori wa reagise namna ya daraja za hajubu wa Komori de namna ma opoza wajo ufanya reaction mikala wa uzamba
nganzo uko wazima, nganzo mje na nrongo za nyumeni, ye maraia waelewe. Ye maraia wakubali ye maraia wani wajua ujuha hizo mjozi Tanziani wa amini kama kweli wanduwanu ngamba ukweli. Sharaili kamja tanongo nziani, ye maraia wahisi kama ngamba ukweli, garduka hena mnaini. Sincèrement, wakomori, amfikirukana, yeza hambaramba. Yeza hurahamba ngarjor dirzambe kanga sina muo. Na simingar aminiu. Na haini mruni juo mimi. Haini mruni juo. Wanungabu mandu mrijuao harumaze nyido zinu. Shao wandu warijuao haukweli. Ngwajuao ukana. Siti wandu wa utoshangaziwa rishangae. Siti wandu wa utokarrakio rirembio. Ngamu amini. Minga mjuizo nifanyao. Ngamu aminizo nambao. Mtuone mrujo nshangaza. Nana hato wandu walo harumezi. Ngwajuao. Hukana mimi timru wa utoshangaziwa bahi. Nishangae. Haukabanu dizoroto dorejeza. Badi bano wandu wanu warirumi ya kadozi inji. Yeturu ya hao isa ibiri. Yeturu ya hewandu warirumia iyo isa ibiri. Tina ujwa urumilwa jana ni msaidie njendumilwa leo tena. Wakomori. Leo inu. Kamsaidie ngujipango. Msaidie ngujipango ya ntahe. Shangu juwe he namna ukana mimi ngabihanga mimkaidi nga minamna indwa jina. Na hizo hazitante plusieurs reprises haja Tanzania banu hata taratibu. Malheureusement. Haka tayari rinogosie hata hapo wandu wajahunu. Shata bantu msaidie na kahumju watiluwe ni mjua uleo. Hapo tikanzani wanese mbabi. Ukana vanu. Wandu warijuwao. Wandu warelewao. Wandu wararambuwao. Wanu mjua mru. Mru kamjua mru. Ya mru hajode ya mru. Wanekale wote janga mambo mbiza msaidie banu baditi yenshizi inji. Yekale oija tamanga mambo mbizi inji banu za azali badiri yenshizi inji. Azali wo imruhenda hata daraja ekange na halalikiwa nrongo mbajini. Ifo ya birobo hatu hata ya tawaze ya boranzi halalikwa juma kati ya lora isi mzamani. Hapo tulinda mru ya jani some azali. Siku ya mwanamsho wangu ya kaulolo 2010 wandu walo harume kampanya heze voti za mwali za ikiluli akaja kaurenga. Yabo mwanamsho azali haja dembeni rangu wa dhuhuri. Ne majilisi ya mwanamsho wangu siku ya majilisi ya kamfu mtano. Azali haja dembeni rangu wa dhuhuri. Daine mru mshahi. Hate majilisi ya jahise. Harengeleso hafungusha na mboda. Yaloze mwanamsho wangu. Shado wakati huo leo inu ntindae. Iyo ngiyo sawa na kiki. Hakandae leo katindae. Iyo ngiyo sawa na shabuhani wakandae leo kwa tindae. Iyo ngiyo sawa na busoifu hakandae leo katundae. Nuku yodo bahanda kanzari wanese kawanu. Kartuwa na mdu joka ujari some mna shuhuli woi. Na banu sisi wasaya. Kamwile wa kumori mdu ya jitolea. Hilo shababi na ambilu anrongo na elewa. Manabo sayo tambilu atelewa. Njafikiri. Ende na rende directeur de cabinet chargé de la défense nai. Injatina hata fikra na fikiri kando utoka kweli na njisidi ende. Na kunjo katifumbu uengele o. Haukama enge wala ndobi. Enge wala belu. Jokati ula futifu. No dosari hahundu hikma haelewa kawaisha babi wambo kweli. Wambo izu yanzao. Wambo izu ya fikiriu. Hambie gardi koriri. Ani haba mwanzo nwenese ukana. Sisi wandu raka ujale or jerjulo. Sisi wandu raka ujale wanu jeridiri hunde point. Haukari waniensi ya hatu. Wakati loma shashini rana habaha. Kati ya hezi ya sambi. Abudu banrandi sobenua. Rika urongo harume radio ya rija. Ne televizio ya rija. Ngamida minabdala guanga rongo wao. Nabalama ye nyumba isa izingizwa ni majeshi. Yapo leo inu. Ikabdala guanga na fikra ya hensi harumanda ya. Yapo tina ujuhamba bdala mnafiki. Konja ile wana rongo damina ya. Aponge. Nanziyo yabo wakomori. Wakati mwambiani kabano mwenje urengo na wabotasi abashe hizanga shinji yao. Narjuona na tena kamwa bente. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa maafu minkum.